bakunzi ba ruhago kuri uyu wa gatatu itariki ya 28 Ugushyingo 2018 ntimuzacikwe n'umukino wa Champions League uzahuza APR Football Club na Club Africain yo mu gihugu cya Tunisia. Uyu mukino uzatambuka live kuri Azam TV. Gura dekoderi ya Azam TV ku mafaranga 50 yonyine, tukongera ifatabuguzi ry'amezi 2 kuri buke ya Azam Play. Ushobora kandi kugura abonnement ukoresheje MTN Mobile Money, Airtel Money na Tigo Cash, ndetse no kuba duhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.